Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Ka jingmi sagawai pat ka karkhana Sainar ka Ferro Alloy hajan ka wa riwiang kala penlengo yagi babun khamtam yagi seng bhalang baper hapo West Khasi Hills District namar ka jingbom khot ban penlong ya ka jingpet ngo pat ba lani ka public hearing ha ka baydai bat kani ka benta ka New Trap Youth Council West Khasi Hills District ha ka khat sauterik unailar arjar arfulai kala lej bania kendu yau Deputy Commissioner jongga district Uba Garrett LSN Dykes ban persya halor kani ke jingpen yang ya ka karkhana klem da khot ban pelong ya ka jingpen sngo pait ba. U samla wante bok lengdo ha ka jing ekran bat kilat pathai kubor ula ong ba u Deputy Commissioner ulayathu ba ya kani ka karkhana la pensange eno namar ka jing bompat la jongka ban penbiang ya ki kattu kani ki jing don kam. Shushu ula ong ru ba wat lagi bor sensyar district kilap hak sange ya ka jing pentrei nrei na kaliang jongka seng. Kandang yai budin ban pentikna bagi bor penyai ka karkhana ki dei ban khot pelong ya ka jing pen sngo pait ba khnang bagi pait ba kinyo ban aya ka rai. Hakadi ka jingone kedu jongi di sini lawan bu ya kadi jing khok. Hakmat jong di sini hakabedi bat ka karkhana MSMD Ferro Alloy kabodon ha riang. Te hakidi ki benai kani ka karkhana Ferro Alloy kala tri syat kala sedang membuk hangki hapo so lat injeru kepada hapo riang di nakliang tungi kaseng ni tabda kejing lengo ba kumu ka karkhana kala syat untuk klem penuh kebayat yang bagi prosedur kontrik kam di hakadi kejing mambu siti jongi audisi kalong ba Widawa na audisi ba abdi berketika jingdon juga tukar khana hang thi kalong ba di ban pesangai syua kat ba 4 bu ya ke public hearing di nitip ke public hearing kadai kan ka ba kajing yang menjurlang joki nong sok sinong lani ki kun hima syua ban bu ya kanu kunu ka khana audisi nama ba ya menta kemud ba dan pesangai kan syukur nomor kampat biang kat kun ka pollution control board kata kadai ke kubur ka ba ni sultanat menong ba bayo ban pesange rei wala kataru kampat don kata garanti banong ba la pesange le kundu tena kliang jungi kum kaseng nang ibu den ha gede ba kali ka benta bat nida kerpat ru ya kita kinong seng ya kata karkhana ba haswa ba kin seng gido ki karkhana pidi banyai dan bagi kendon ki bede ketum ki hima ketum ki kendon jong ki sinong di tau bat penjuru ka khamtan ke jing jur jong kinong seng sedang amar ke jing don jo ke karkhana sibun ki wan ra ke jing ka jing kta ki kinong seng sedang amar mangi yu ba ke jing don jong ka ke karkhana hajan jong ka tu ka wa riang ka kta ya ka tu ka wa ya ki bobun kinong seng sedang tilada ka ka wa ka sniu no kamut kan wa ra ke jing kinong seng sedang penjuru ya kinong ra kata ka dei ka nakleng bungi kum ka seng hadu menta ni kwa ba ya ketika karkhana dei banyat ke kum prosedur khamtam ke public hearing ke dei banyat sakma lada miyat ke kum public hearing na kaliang jungi kum sengin persat ya ketika